болсаң неге илағыңды жеттің сен жооп бере аласың ғой. Жооп бересің не болды? Сендер жооп бермейсіңдер ғой. Мен үшін жооп бере алмайсыңдар. Жоқ, әркім өз жайын жооп береді. Кім саған рұқсат береді жоғары жақта? Бар ма алып кел? Ана рұқсат бере тұрған бар. Мен рұқсат бере тұрған. Ата-енең қызықсың бар ай. Beş cildi. Жалпы білім беру ұйымның ұстауын тұтуға және атқаруға iki тәртіп сақтауға жалпы білім беру ұйымының оның ішінде мектептің киім талаптарын атқаруға мұғалімдерге және оқушыларға білім беру ұйымында хиджаб киюге тыйым салынады. Білім беру мекемелерінде ұйымдық телефон қолдануға тыйым салынады. Yerде жазылғанда біз ұстапмен іштейміз. Мекеменің өзі мизаны бар. Селерden hesaplar şu ұстапмен іштейсін. Әрбір мекеме шыққаннан ұсталғанда. Şunun için біздің ұстапты бұзылатар. Şunu тура düşündürülü. Бұларға енді бір ойлар қаттырақ қылып қалғанды, қорқытып қойғанды, барлығымыз енді мұсылманбыз, барлығымыз енді Құдайымыз бар, барлығымыз енді шоға сыйынамыз, пайғамбарымыз бар, тұрап, шоға ішінде Құдайымызға сенеміз, пайғамбарымызға сыйынамыз енді, барлығымыз бір бер, мұсылманшылықты барлығымызға қармаймыз. Өйткені мектеп тәртіп, мектеп өнімінен ішіне солмай, 5 уақыт намазыңды оқимыз. İlimden Öğrenimde parmak ver. İlimde sancağı var. İlimde yaşlar okuyun ver. Bir de çıkıp basmalık var. Mektep formanı ekleyin. Hazırlanacak da lazım. Başka meseleler de başka oyunculuk yapar. Bir arada mektep formalarına hiç kimsesine de öğretişim giyimeyiz. Kızlar gayet kalmıyoruz. Yük bağımına ekleyin. Yük bağımına ekleyin. Cevap memelerde ikiye girer şimdi abi. Ya ne fazla Sparta'da biz Sparta'da kurtulmayız. Çalışmalar korkmalar var, cehillik cehillikler var. Şuradaki iki ülkelerde değil, formalar kurulmayın. Degede kavatenler forma satın alıp verdiler. Alıp verdiler. Adliye adaydan düştü öyle. Şol benim canlar ayda tokan sözüm şol sebeple. Düşünüyorsun öyle öyle buna. Sosyal otura. Zavuşlar otura. Bizge zaten bilmez başımızda oldu. Selerge cama görünüp ne yakaladı? Yaşlı kızlarla söyleşik oluyordu abi. Erten gelip yaşına kaybolup mektep okuşusuna kaybolup desin. Mektep ülkemdeki tavır versin. Bu gayri varsa mektepte kanday ki ustalım dedi pağlarım kan ekedi. İşe mesela bana okula özgür. Ne giyersin abi? Ne giyersin abi? Çok giyersin abi. Yerkenlerde gösterip okuyan yenek var, atam var. Ne giyersin abi? Yenine Yaşına kayacağını var. Senin kulağına koyup Mehmet Kutlu şeyde o şeyde şu düğmeleri olsa iyiletir. Kimisi yok. Ne giyersin abi? Kimse yok. Nege ilahi gecikip ne olsang nege ilahi bunu jetting sen жооп бере аласың ғой. Жооп бересің не болды? Сендер жооп бермейсіңдер ғой. Мен үшін жооп бере алмайсыңдар. Жоқ, әркім өз жайын жооп береді. Динде мәдениет түшіріп алды. Жолдың мәдениет түшіріп. Анан кейін айтты. Жолдың мәдениет түшіріп. Сен бүгін киіп келіп алып ана ақыл үйретпесің. Мен сенен зор білемін. Сенен зор білемін. Мен асылар үшін 5 жыл намазды оқимын. Менен Құдай келмейді киімдек біз не қылып киімдек. Киімде сен оқушысың сен. Мектепке келгенде оқушылық ережені сақта. Анан кейін бар бізде ол жоғары жақтан машинаға оқытасың дейді. Біз жоғары жаққа башишін керек. Жоғары жақтан рұқсат алып келсек оқытасыздар. Жоғары жаққа сенға рұқсат бермейді. Бізге башиесің. Сен бізге башиесің. Сен барыңды шайқалар оқы. Bir akıllı bu. Менің ақылым. Hayır kim sana ruhsat verecek o şartlar? Var mı alып кел? Ана рұқсат бере тұрған бар. Ruhsat verecek o. Ата-енең қызықсың бар ай. Менің Тұққа көзі бақытасың бар. Bir de bakıdan Biz bak. көшеге шығып қалыппыз башып. Gel artık ruhsat verecek. Ben içime ben просто niyet kılıp saldım. Evden bunu çeksem ben cevap verip kalan boş Ne kimle cevap veresin sen? Sen Kuday özü seni kitlep durar. Kuday seni bana Kuday'a aytıp durar. Sen getirdiğin şarkıdan başı değil Kuday'a. Sen ana şu hayırda okuvarsan şunun zakonuna başı değil Kuday'a. Kuday öyle demeyin. Sen taptaza bir günah adam olsa, günah olsa ayt. Ayt günah olsa.
Ne bile kurdun artık? Günahlar var mı senerde? Teşhine bağlı. Bu orada da bay bu vakit noktaları belirdi. Bu niye sinirden şöyle yürümeyecekten orada kaldı bu. Evet, sonra klasın kere var, bu halde. O yaktan, az gelin, bir yaktan az gelin, Bursa'da al kesende. Yok Cogorcak'ın boyut ya da Cogorcak'ın orası ne yaptıysa bu oklaslar böyle diye. Cogorcak bana ben, Cogorcak. Mektepte bana şu adamlar 700 kavlagan bu zakondu. Ben zakondu korseptim, ha sana? Korseptim bu zakondu. Bu zakonlar oğlum, Cogorcak kega zakondordu negizde kavlagan var. Bilim yarım nizamını da orada. Konstitusiyanın korutasınız da. Ağay silahını hiç bakırbaydasın. Ya demesin diye gel muhallebi zorluk kılasın, yaşlı kaçın. Yok ağay. Yaşlı söz aydı var. Sekin raksilon, sekin silahı. Ama bakırınız yok mu siz kalmayın? Bakırınız. Gecekene bakılamazsın. Ya ben burası özündükün ayıttım ağay. Siz Özündükün. bakırınız Yaşlı yok söylüyorum. mu? Özündükün nereye ayıttım kız bu kadar. Oğlum. Size degen çok başka ağay. O yaktan sorak kesin bol, bir yaktan sorak da sana biz jakşı söyleyip vardı. Var oynan, atanen kel buna. Bir varım jakşılar oynan yapıp gel. Yerde jakşılar var söz söylese gel dur. Zorluklasın. Kim bu muhallebi sana sen zorlukladın var? Ben şimdi zorluklayayım. Sen buraya da okursun, mektepte Bizan'a başı yesin. Evet, bana geçer. Şunduk Turgan'ın özü Müslüman Ben bir tane söyleyeyim. Geçen namaz cumada aytildi, mizamı to'xtatib men aytayım. Namaz cumada aytildi, biz mizamni siylashimiz kerak, biz de boshqa ishimiz kerak deb. Mana mollalar ta'minlar bizlar mizam bor bu, mizamni siylash. Muameliyatga konstitusiya var. Muamele aytildi. Başkan var. Oşoğa başı ye. Sizge var mı? Muameliyatga mekemel çıkanlar dini oyundan başka da var. Biz bilimde toskol veren yok mu? Oy senelerde biz namaz okuyor degen yok, Xudoga şerbe degen yokuz. O biz mana bizim mezgilimizde orazon tutup bak, zorlu ozunlaştırat edi. Namaz okusak bana kılat edi. Orsuzlar başka ne dedi? Namaz okusak bana kılat edi. Mollaları kaman. Mekini okuyt edi mollalar. Ağay sekin söylüyor. Oy azı Xudo şugur öyle bağır okusak verir biz selemek yapalım 5-10 namazı oku. Diningni tut. Bazı yürekten o, işeniş, bazı dese bu seni işenim, bravo. Seni şunca tarlalar sana bir telefon seni Gayet düşünüşen tarlalar var mı? Yok. Sen haklı ol, da al diye. Ağay sekin raksilon, şey yok ağay sekin. Saftağa diye öyle tuğruyla olaydı orada. Oy жақсы сөздерді айтсам түсінбей біз не Okular, болмыз? bilim algılar. Beklerine bir yerde başını ortaya Hatta söz ettik mi sana? Vardı mesela. Asıl Müslümançılıktan ilim alıvatkan kızlara vardır ha aranlarda. Okuvatkan kızlar vardır ha. Bir şey sen degen жоқ. Ruhsat vermeydilerге okuvatkanlar. Salvayla okuvatkanlara vardır. Boğulup sağlıksaydı. Ben yüzeyine düşündüreldim daha. Şöyle bizdekilere kilitli telefondan olsun. Yön atladı geldi. Telefonda öyle otasın. Okuyun da öyle okuyun. Oy onu aytkanı bir gün böyle sıra şu okuyup ketesin. Sen 11 yıl okuyan muhalifde ömrüm öpünce tarihalaman atenen sözü ötüverim. Gitten onu başına keliptim. Bir gün okutup koysa güt düşmay aksın. Onda okukan sertifikatı var beken, şolmanların diplomu var beken. Lan düşünülür. Senem kitapta okuduğuna sebeple şolman teren kirgile. Ağay biz ona mesela Teren kirgile şolman. Böyle sözle kim salgan yokuz. Oğul Müslüman adamga bu yolu farz eken. Hoşunu salganan. Parizlilarımız mevkler özü partinin sünnet o. Demek var. Ana niye? Özüm iminle ben oğru kanka salgaz ben. Emin kılbasa Kim baktı Pariz'de? Bu sünnet o. Жоқ ağay kiyimini aytпады sünnet deb. Oy farz deb, hijabты farz dedi. Hijabты Ama Paris olsa mektepte forma saklasan Paris. Bilgi Paris bilmez. Kiyim sünnet değil. Жоқ ağay Sen hijab farz. aşçısı hiç kim söz söylegen yok. Hijab farz. Sen sana akıl olup kıvarım ayıp oturuz biz. Biz жақсы sözümüzde ayıp. Çoğurttu benim kayı. Kızlar çok mizan Cumhurbaşkanı'nın kalı alacaktan minegizinde. Hayırda kim bu? Var ya imamlar bana. Şu ağacına sözleri var. Aysi mekeme işkana olsa şu mekeme işkana mizapla başı yine de ha. Cumhurbaşkanı'nda ne? Cay rahmatlı olsun. Oşalan söz var işte. Şuna sorular verildi. Bravo. Aysi mekemenin özü mizapla. Biz bir de konstitusyona başlayacağız. Düşünün kızlar. Cumhurbaşkanı Çok neyinde bile. Kim kalabalık? Bir kere
Баткен областынын Лейлек районунун Тогуз Булак айыл өкмөтүнүн Айбике айылында жайгашкан Маданият орто мектебинин директору өзүнүн уставына, мектептин уставына мугалимдерге жана окуучу кыздарга мектепке хиджапчан келүүгө тыюу салынат деп уставына жазылат экен. Ал уставын юстициядан бекитип алат экен. Анан ошол уставына таянып ушинтип эжекелерди, окуучуларды ушинтип укуктарын тебелеп келишкен да. 2020 жылдын 30 ноябрында 3 ороңон кызды кабинетине алып кирип алып, анан ошол өзүнүн жана агайларын, эжекелерин алып кирип алып, көптөшүп, ошол 3 кызды жоолугу боюнча ошондой кысым кылышат. Жолуңарды чечип келгиле, уставда жок, тигиндей, мындай деп ар кандай бир сөздөр айтышып, ошол кыздар ыйлатышат. Ол кыздар ыйлаган боюнча анан чыгып кетишет. Кыскасы ошол окуя боюнча тургундар бизге кабар беришет дагы. Анан видеода тартылган экен, видеону да жиберишет бизге. Биз анан ошол декабрдын баштарында эле ол директор менен сүйлөшөбүз, сиз кылганыңыз туура эмес экен деп. Районо менен да сүйлөшөбүз, Улук деген аке менен. Анан Улук аке неме дейт? Эми бул пенсияга чыгышына 5 ай калды, 5 ай иштеп турсун, майлы директордон немеге которуп турайлы деп, мугалимдикке которуп турайлы деп өзүнчө чечим чыгарат экен. Статья менен кетишин каалабайт экен да. Анан Улук аке айтабыз биз, Улук аке бул кандай одоно түрдө мыйзам бузган кыздар ыйлатып атат, буну кандай эле неме кыласыз? Жумуштан кетиришиңиз керек, болсо сиз да кетишиңиз керек, сиз ондай кылмышкерлер ушинтип жаап чачсаңыз десек, анан аны статья менен кетирбей өзүнүн каалоосу менен арыз жаздырып кетирет экен. Аны биз кийин билебиз да. Андан сырткары ошол эле директор, ошол Маданият орто мектебинин директору ошол Кудайберди Осоров деген, ошол ага чейин бир мугалим да келген экен, оронгон хиджапчан мугалим келген экен жумушка. Атайын экзамендерин өтүп биринчилик алган мугалим экен. Же хиджабын чечесиң дейт экен, же болсо жумуш тандайсың дейт экен, экөөнүн бирөөсүн тандайсың дегенде тиги жумушту иштебей кетип калат экен. Андан сырткары ошол да бир оронгон бир келин бар экен. Анан ошонун кыздары ошо мектепте окуйт экен да, ошол кыздарына дагы неме кылат экен да. Апаңар мынакей оронот, атаңар болсо апаңардын акчасын иштетип алып даваттарга чыгып жүрөт деп ушинтип кыздарды өтө мазактап, кемсинтип ушундай мамиле кылат экен. Кыскасы бул директор анан ошол эжекелер, агайлар деле ошол мындайча мусулмандарды, оронгон кыздарды мындай жактырбайт экен да. Ушинтип кызмат абалынан пайдаланып ушинтип кемсинтет экен. Эми ошол видеону биз тиркеп туруп, Генеральный прокуратура, Билим берүү министри, президент, аппарат жетекчиси бүт жактарга жибергенбиз да. 15 декабрда жибергенбиз. Анан бизге ошол Лейлек биз бирок ошол тиги арызды жиберикчи, арыз тияка жеткиче тигини бирок районо мындай похорошим жакшылык менен кетирип салат экен да, эми мындайча жакшылык кылып. Аны мындай статья менен кетиришин уже түшүнүп туруп кетирип салат экен өзүнүн каалоосу менен. Бирок ошентсе текшерүү болсун дегенбиз, ал жерде бир нече катар мыйзам бузуулар болгон да. Ошол берки жанагы кабинетке алып кирип алган берки агайлар да жоопко тартылыш керек эле. Биз анан жооп күтпөдүк да, ошол жооп 1 айда келди, 1 айдан өтүп келди, 18 январда келди. Лейлек райондук прокуратурасынан келди, жооп келди. Ошол анын эң таңгалыштуусу башка прокуратурадан айырмаланып, Лейлек райондук прокуратурасы бизге жооп өтө бизге жаккан жок да. Булар ошол биз Лейлек району боюнча 3 мектеп жазган болчук. Анан биз арызда жазган элек да, биз эми ошо арыздануучуларды көрсөтө албайбыз, бизге чалсаңар биз кошумча маалымат беребиз деген болчук. Бирок мага ошол 1 айдын ичинде Лейлек райондук прокуратурасынан эч ким чалган эмес. Анан кийин 18 январда кат келди. Ошол 3 мектеп боюнча 3 директордон бирден түшүнүк кат алып турдагы баардыгы аны моюнга алган жок, жоолук боюнча эч кандай кысым болгон жок деп туруп, сиз арызыңызда көрсөткөн фактылар орун тапкан жок деп жооп берип коет да. Болбосо ошол видеону биз тиркеп туруп, Генеральный прокуратура, Билим берүү министри бүт жактарга жөнөтөбүз электрондук түрдөчү. Анан жок болсо бизге кайрылсаңар биз кошумча маалымат беребиз деп айтканбыз. Бирок эч ким чалбайт, неме кылбайт. Ушинтип жабып коюшат. Андан сырткары да таң калыштуусу Лейлек райондук прокуратурасы арызында жазат да, ушинтип катындачы. Ошол уставы бекитилип калыптыр, уставында тыюу салынат экен. Андан сырткары биз светтик мамлекетпиз, дин мамлекеттик башкарууга аралашпайт. Анан бул эгер силер макул болбосоңор сотко бергиле, соттошкула. Булар акысы бар, ушинтип мектеп хижапты тыюуган акысы бар. Эгер кандайдыр неме болсо ушундай деп туруп кыскасы эптеп, ошо мугалимдердей эле ушундай бир көз карашын көрсөтөт дагы. Бир прокурор эмес, бир юридикалык билим жок бир неме жазгандай эле мындай бизге мындай бир көз караш пайда болот да. Ошол прокурордун жообу бул өтө бизди мындай наразы кылды, бизди капа кылды. Өз негизи биздин могу арыздар боюнча бизге эч жактан колдоо болбой атат да. Билим берүү министри көз жумуп эле келип атат да.
башка жактан эч каттар келбей атат. Болгон ушу прокуратура эле бизде мындайча айтканда мыйзам тарап болуп калыс мындайча айтканда иликтөөлөр жүргүзүп атат. Болгон ушу Элек райондук прокурор эле ушундай жооп жазып коет экен да, биз өтө таң калдык. Ал жерде биринчиден ошол юстиция бул уставды бекитпеш керек эле. Себеби бул устав конституцияга туура келбейт, билим берүү мыйзамына туура келбейт, дин тутуу эркиндигине туура келбейт да. Юстиция эмне үчүн каттайт ал уставды? Мыйзамга туура келбей, туура келбей, ошону текшерип туруп катташ керек эле. Юстиция да каттап коет экен да буну. Эми ошол прокурор болсо, ошол уставды мыйзамсыз экендигин четтетпеди, юстицияга эскертүү бербеди, эмнеге ушул уставды силер каттадыңар деп. Анан ошол жерде директор майли эптеп нерсе алып кетирип салыштыр. Ошол директор майли берки агайларды эмнеге силер ушинтип кыздар ыйлаттыңар, эмнеге мындай сөздү айттыңыз деп жана аябай көп сөздөр бар да. Ошолорду чара колдонбой түшүнүп ката албайт. Кыскасы прокурор муну бир ай кармап туруп ушул ишти жаап салат дагы өтө кайдыгерлик, өтө мындай кесипкөйлүүлүк эмес бир мамилесин бизге көрсөттү да. Биз өтө нааразы болдук. Ишенгенибиз эми прокуратура болуп турса, эми прокуратура ушундай мамиле кылса, эми бул башка прокуратураларга эч бир нааразылык жок да. Баардыгы чалып, маалымат бересизби, кандай толуктоолоруңуз барбы деп. Мага келген каттардын, мына каттардын мисалы канча кат келсе, ушунун жарымынан көбү прокуратурадан келген каттар да. Арызыңыз бизге түштү, тияка жөнөтүлдү, арызыңыз боюнча текшерип жүрүп атат, арызыңыз боюнча мынакей жыйынтык чыкты деп бизге прокуратуранын каттарынын баары почти жарымынан көбү эле ошо прокуратураныкы да. Калган жактардан кат деле келбейт. Анан биз прокуратура негизи ыраазыбыз, бирок ушул Элек райондук прокурору 3 мектеп боюнча арыз жазсак дагы иликтеп, эйлептеп, септеп жаап салган. Билбейм эмне болгон, кандай кызыкчылыктар болгон, билбейм. Биз кийин ошол прокурордун арыз жазып койдук. Ошол прокурорду жумуштан кетирсин деп. Бул кандай прокурор? Эми ишенгенибиз прокурор болот атса, прокуратура жөнүндө мыйзамда жазылып турса, прокурорлор бул мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөйт деп турса, булар болсо так жана бирдей көзөмөлдөбөй эле тескерисинче ошол сабатсыз директорлордун сөзүн сүйлөп аткан болсо, анда кандай прокурор болот анда? Анда биз адвокаттар кимге ишенебиз анда? Өзүбүз аларды камай албасак, өз аларга чара колдоно албасак, ишенгенибиз прокуратура болуп турса, эмне кылабыз анда? Ошентип прокурор бизди анан ушундай кылып чара колдонбой койду. Анан айла жок ушул видеону айла жок ушул башка мусулмандардын укугун коргосун деген максатта ушул видеону ушинтип чыгарууга мажбур болуп жатабыз да. Анан ошол эле мезгилде бизде Кадамжай районунан да бизге кайрылуулар келип атат. Кадамжай районунан, Кадамжай районунун мектептеринен келип атат арыздарчы. Чалып бизе укук коргоочубуз десек да болбой тоготпой жатышат. Анан Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына чалдык, ал да бизди жакшы кабыл укпай койду. Аеде Гүлшан деген да бир эже иштейт экен. Ал дагы бизди жок, жетекчиңиздин номерин берсек бербеди, биздин жеткирип коюңсек бербеди. Кадамжайдан деле мындай кайдыгер мамиле болуп атат да. Башка район областтардан деле келип атат буюрса. Негизи эле ушул прокуратура биздин арызды жакшы карабасачы, мектептегилер эч ким тоготпойт экен. Мына биз базар коом боюнча арыз жазды элек. Арыз жазсак дагы, прокуратура чакырып атса да, түшүнүп ката алып атса дагы, мугалимдер кысым кылып атыштыр, кыздардачы. Бизге келип атат да, агай, биз ушинтип сиз арыз жазгандан кийин ушул эжекелер бизден көрүп, бизге кысым кылып атышат, коркутуп атышат, ата-энелерибиз менен уруштуруп атат, чоң ата чоң энелер менен уруштуруп атат. Ата-энелерибиз болсо жолуңар чечкиле, андай деп неме кылат деп, сиз ушинтип неме кылганыңызды бизден көрүп атат деп кысым кылып атыштыр да, мисалы. Ошого эми прокуратура ушул жерде мындай чара көрбөсө, анда билбейбиз, анда кандай чара көрүлөт билбейм. Анда биз анан билим берүү министринен ушул видеону жиберсек дагы бир айдан ашып кетти, мынакей бир дагы бир кат келип койгон жок, бир да эскертүү келип койгон жок. Билим берүү министри деле куд ошондой эле адам укуктары эркиндиктерине алар колдобойт экен, каршы экен, аларга кайдыгер экен, аларга баары бир экен да. Биз ага буга уже толук эле тыянакка келдик да.